Lakhang ko ratrok Dwarbaguri MSC constituency ki parlo Langmang Rongphar arong si thurpak pen Tovar kaselam asai ke dengpon lapen mission a Tovar nang selam pipon vek thapusi Carbon Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang EM Richard Tokbia tumaphan kachuning ripon Lason si rong rupulot tangte mission a Tovar ke dovek nangji ano tangte develop po lancho takalisi kisokiun a school college students rongarat an mission a Tovar dulu pulutang te kidam kiwang join muchat po. Lason si Langmang Rongphar arong kidam kiwang Tovar ke akili kahing no par pi joksi Langmang Rongphar arong rong isi penama thursi Nipli apartment Tovar kaselam asai dengnang koklo. Bangso Tovar rong si jongjong kaselam ponang kokela puson hello. Non pineapple mate parok jang phong season nang libomlo. Lapen parok jang phong kimia por Chujor chulang long jongsi mission Tovar avi pulutang te labangso parok jang phongke nahok lapu lapen labangso Tovar lage 3 km mate kilometer ke thom ansi do lasinil tum rong si chiselam ponang koklupusi Langmang Rongphar arong aratum nang chithan dun no labangso Tovar kidam kiwang ki mission je phan Carbon Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang lapen local MSC anparta education EM Richard Tokbiatum pli nipho aparman JCB pen Tovar nang selam pipon vek thapusi chuning ripon ta part chelo jadi la so da klem an ma ga tu mi thang cross na tu ji klem lo ta si la ka chirung si ni tu hendi la so chirung pon si la so pa pen si ni tu la son kene klem lo si don ni no de don ba heni la son si ni tu ji pomam si ni tu klem lo pini pa ni pi ta part chel an ho ta si pine cái đinh thường phán sát đồng phán tay mấy chuyện này đương nhiên ham bằng lại lo là gì cái này cái đam tăng xong thạc cái ông nó cái tay mấy sát bao làm sao mấy sao này ra bao tốn tép rồi cái đinh thường sát đồng phán tay mấy chuyện này đương tay mấy cái bu ta này thường là xong thì còn năng đó cái sự vấn đề của tay mấy thường là đó tôi vào đó là gì là đắc cho long số bên ekdom up to ekdom ha bot pun tara pungan tay mấy là hello chỉ là ra tôi vào mà nên thường cái in long tôi vào tay mấy là gì highway sắp là xong thì Komando na ko ti ni tum ke akapre ke Tovar buke pon thai ta velo dam thai ta velo pon ti ni tum ke churi cholam ponan yo cholang pura Tovar ponan basi ni kadu bi chilang ni Tovar tame gari motor News report Carbon Long Life